Znači, više sam se večeras isplakao nego kad mi je otac umro. Bilo je stvarno jedna situacija nevjerovatna. Uostalom i vi kolege svjedoci ste bili nemili događaja koji su večeras bili u našem gradu. Bilo je kao na ratištu. Bili smo zajedno na skveru gdje su poletjele kamenice, gdje su padali suzavci, više se nije znalo odakle puca. Spašavali smo i mi svoje živote i kad se sve to nekako razišlo, ta dimna zavjesa nestala. Sa kolegom Željom Šapurićem krenuo sam u ovome dijelu ovdje ulice Voje Deretići kad smo primijetili da leti jedno auto policijsko rotaciono, potrčali smo da slikamo, znači ja sam kao i vi snimao i slikao za svoju redakciju, ja za Večernji novost. I snimali smo tu jednu scenu, kako dva policajca vuku jednog momka i on pokušava da se na neki način oslobodi i međutim dok je trajala ta drama odjednom je jedan od tih uniformisanih sa pod kacigom, više ne znam kako izgleda, izletio i počeo da viče: ko ti dao pravo da slikaš, zašto slikavaš, ko si ti, ovo ono, iako sam ja imao ovako jasno istaknutu novinarsku legitimaciju i kuće u kojoj radim i tako dalje, nije sam bukvalno ni mogao ni da objasnim o čemu se radi. Ščepali su me za ruke, gurnuli, onda je jedan, ne znam, pod maskom došao i on ga je rekao mu: vodite ga. Ja rekao: čemu se radi, ljudi, pa ja sam novinar. Veli: gdje ti telefon, uništi te snimke. Ajde, kako ću da uništim kad me držite. I onda su mi sasuli biber sprej i ću stvarno jednu količinu. Evo, poslije 2 sata još ne mogu da jedno oko otvorim, ali dobro. Nije ništa strašno, jer ovo što sam ja prošao prolaze i vi i prolaze kolege naše za mnogo teže stvari i trpe mnogo teže posljedice. Bogu hvala, evo sad je to smirno. Ja sam tu izašao, dao sam izjavu, vraćam se. Nije bilo nekih fizičkih udaraca? Nije, bili su oni korektni i to. I bio sam i ponosan, vjerujte mi, u jednom trenutku što sam tu, što sam u društvu našeg vladike i sveštenika, iako nisam imao tu sreću da ih vidim. Ali eto, i to je neki dio života i ponosan sam na sve ovo i sutra novi dan, nova na faka, opet. Šta ste ti rekli nakon saslušanja? Šta, neće li biti neki postupak ili to je to? Pa neće biti nikakav postupak i samo sam dao izjavu i to je to.